tuingilie kwa mafundisho, twinjire mu vyo nyigisho. Tunaomba kila mmoja akae vizuri. Turasavye umwe wese yicare neza. Kuna mikao ambao unaweza kaikaa na moja kwa moja na kuleta matatizo na usingizi moja kwa moja. Hariho uburyo ushobora kwicara bugaca bukuzanira ingorane aho nyene itiro ligaca rigushikira. Sasa kaa unanyoka, unanyosha mgongo. Rero icara ugoroye ibitugu. Sasa ukisha kukikaa hivi una basi uko rero ni wicara umaze kwegamira wigonda itiro ligutwarirayo. Sasa kwa hiyo tunyoke. Rero tugororoke. Usegamia ila mgongo unyoka. Wegamire ariko ibitugu bigororotse. Ico ni cha kwanza. Ico ni cha mbere. Cha pili, chukua Biblia yako. Cha kabiri, fata Biblia yawe. Wewe ambao ichukue nione unaikamata. Wewe wayizanye yitore mbone uyifise. Labda kama hauna. Kiretse utayifise. Kitu cha tatu. Ikigira gatatu. Kama kuna daftari yako na karatasi yako au karamu sawa. Nimba ufise icyo ushobora kwandika ko urupapuro canke ikaye n'ikaramu yawe ni vyiza. Cha kufuata mnisikilize. Igikwirikira nyumviriza. Na uniangalie mimi. Kandi undabe. Ingawa unanijua, nahunzi ndaba gusa. Unifuate. Unkwirikire. Bwana asifiwe sana. Yes, ashimwe cyane. Najua ninyi mnanijua sana kuliko jinsi ninavyowajua nyinyi. Ndazi ko mwebwe munzi cyane kuruta uko je ndabazi. Okay, tunataka tujifunze neno la Mungu. Tugomba twige ijambo ry'Imana. Tena nina imani kwamba kama uko tayari utasaidiwa zaidi. Kandi ndafise ukwizera ko nimba witeguye urafashwa cyane. Okay, ni tutasimamia mada ya mafundisho yetu haya. Kuvuga umutwe w'inyigisho zacu. Inasema hivi, ni nini hitaji kuu gikenewe gikuru, hitaji la makanisa mengi ya leo duniani, igikenewe ku mashengero menshi yuno munsi mwisi. Aha, sawa, mnanisikiza vizuri? Muriko muranyumviriza neza? Tunarudi tena, turasubiramwo. Ni nini hitaji kuu la makanisa mengi ya leo duniani? Ni giki gikenewe na amashengero menshi mwisi. Yani vitu ambavyo makanisa mengi, nukuvuga ivya amashengero menshi akeneye uyu munsi yako yanafuata sana, ariko arakwirikira cyane. Ni vitu gani? Ni biki? Icho ndicho kitu ambacho tunataka tujifunze pamoja. Icho nicho tugomba kwiga uno munsi. Tunataka tutumie andiko kuu ambalo tunalo. Tugomba tuvuge icanditswe gikuru dufise. Huyu mstari ambao tutasimamia yuko kabisa. Uyu murongo duhagarara ko gose. Nisema kwamba mimi kwangu binafsi ni ya mara kwanza na utumia. Je ubwanje ni jambere ndawukoresheje. Maake ni ya mara kwanza na utumia, ni ya mara kwanza na ufundisha. Ni jambere ndawukoresheje kandi ni jambere ndawigishije. Maake ni mstari ambao watu wanautafsiri namna nyingine, wana mawazo mbalimbali juu ya mstari huu. Numurongo abandi basobanura mu bundi buryo bafise ivyiyumviro bitandukanye kuri uyu murongo. Naomba Mungu anisaidie ili tupate tafsiri yake kabisa. Ndasavye Imana ngo imfashe kugira ngo turonke isobanuro yawo. Na Mungu akanipa tafsiri hiyo. Kandi Imana irampa iyo nsiguro. Na nikaona ni vema twende pamoja na. Kandi mbona ni vyiza ko bisigura. Tusome ndani ya Isaya sura yake ya 4 mstari wa kwanza. Dusome mu gitabo cha Yesaya igice cha 4 umurongo wa mbere. Maana sura ya 4 mstari wa kwanza ndilo andiko kuu la mafundisho haya ambayo igice cha 4 umurongo wa mbere niwo murongo mukuru w'icigwa. Nafikiri ushafungua Isaya 4 mstari wa kwanza. Ndibaza ko wamaze kuhugurura Yesaya 4 umurongo wa mbere. Kwa Kiswahili tunasema hivi, mu Kiswahili bavuga ngo, na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja wakisema, tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Mu Kirundi tuvuga ngo, uwo munsi abakobwa ndwi bazofata umugabo umwe bamubwire bati, tuzokwirira ivyo kurya vyacu, tuzokwiyambika impuzu zacu, kimwe gusa uduhe
kukwitirirwa izina ryawe nawe uduteturure. Okay, nikisema kwamba nabii Isaya alitabiri mstari huu. Nukuvuga umuvugishwa Yesaya yavugishijwe kuri uyu murongo Kabla miaka 700 kabla Yesu hajaja. Nukuvuga yabivugishijwe hasigaye imyaka 700 ngo Yesu aze. Nikisema kwamba akatabiri. Akatabiri kwamba kuna siku vugishwa ati hariho umunsi kutakuwa wanawake 7 hazoba abagore 7 watamshika mtu mume umoja. Nukuvuga bazofata umugabo umwe na kumwambia hivi, bamubwire bati tutakula chakula chetu, tuzorya indya zacu, hatutakula chakula chako, ntituzorya indya zawe, hatutakusumbua wewe, ntituzokugora wewe, utuache sisi wenyewe tutajemelea, tutajilisha, utureke twebwe nyene tuzokwisumira twigaburire. Make hapo na huyo mwanaume naye atakula, kandi aho n'uyo mugabo nawe azorya. Tutavaa nguo zetu wenyewe tu, tuzokwambara impuzu zacu gusa, hatutakusumbua kwa manguo, ntituzokugoza impuzu, hatutakusumbua kwa vipodozi vyetu kama wanawake, ntituzokugoza ivyo kwisiga cyangwa kwishariza. Wenyewe tutajijua, twebwe twenyene tuzokwimenya. Ila kitu kikubwa tunakuomba, ariko ikintu gikuru tugusabye, utukubalie, utwemerere, utukubalie kwamba wewe ni mume wetu, utwemerere ko wewe uri umugabo wacu, make tuitwe tu kwa jina lako, twitwe ko turi ku izina ryawe, make tuitwe kwamba tuko wanawake ambao wanaume, nukuvuga twitwe ko turabaga abagore bafise umugabo, make utuondolee aibu yetu, nukuvuga uduteturure. Nisema kwamba mwanamke kukaa hana mume ni kama aibu kwake, nukuvuga umugore kuba hatagira umugabo ni gitetereza kuri we. Sasa wakamuomba hivyo, rero bamusaba ivyo, make atutakusumbua kwa madepense yote, nukuvuga ntituzokugora kubikenerwa vyose. Na mnajua kwamba kuna wanawake wamoja hata siku hizi, murazi yuko hari abagore bamwe no muri iyi minsi kwa kutaka tu afiche aibu yake anatafuta mume kugira ngo anyegeze ukumaramara kwiwe, arondera umugabo sasa kwamba ambaye hata msumbua kwa chochote, arondera umugabo atazomugozi cyari cyo cyose, maana anajijua kila kitu, arimenye ikintu cyose, na anamlisha na mwanaume, kandi aragaburira n'umugabo, anamvika akamwambika, na anamlaza kandi akamuryamika, ila aitwe mume wake tu, ariko gikuru yitwe umugabo wiwe. Na kuna mwingine ambao nimeona kwenye mtandao, hariho uwundi nabonye muri buhinga bw'ingurukana bumenyi, mwanamke huyu umoja, umugore umwe ambaye ana pesa, afisa mahera, ana manyumba, afisa mazu, ana kila kitu, afisa icyari cyo cyose, ana wanaume hao 3, afisa abagabo 3 wote bose, kila mmoja chumba chake, umwe wese afisa icyumba ciwe, make yeye ndiye kesho talala huko, we niwe ahitamwe ejo nzoryama aha, kesho talala huko, hirya ejo nzoryama aha, kesho talala huko, hirya ejo nzoryama, ila asikie kwamba ana waume wake yeye mwenyewe, ariko yumve ko afise abagabo biwe wenyene. Sasa kwa hiyo utabiri ulitolewa, nukuvuga ubuvugishwa bwarasohotse. Sasa swali ni hili, none kibazo niki, je, nini maana ya wanawake 7? Ni ihe sobanuro y'abagore 7 watamshika mume mmoja, bazomufata umugabo umwe, tafsiri yake ni nini? none siguro yavyo ni yinki. Je, ni kweli kuna wakati utafika wanawake 7 wamganganie mume mmoja? Ni vyukuri hari igihe kizoshika abagore 7 bakaniganira umugabo umwe, kama ilivyo tabiriwa kweli katika Biblia, nkuko vyahishuwe muri Biblia. Watu wengi ambao wanalifahamu hilo andiko, abantu benshi bazi iki cyanditswe ambalo inaandikwa ndani ya Biblia hii, ko cyanditswe muri Biblia, aidha kwa kulisoma mukulisoma au kulisikia kuwa imetabiliwa kuna nyakati
wakati zitafika wanawake 7 watamfuata mwanaume mmoja. Change kumva ko ryahishuwe ko hazoba igihe abagore 7 bazoja ku mugabo umwe ili waolewe na huyo kwa ajili ya kusitiri aibu yao. Kugira ngo barongogwe n'uyo mugabo mu buryo bwo gufuka agatetereza kabo cyangwa gutetera. Wengi ambao wanasoma mstari huo, benshi basoma uyu murongo, walikuwa wanajua kuwa kuna wakati utafika. Bari bazi ko hari igihe kizoshika idadi ya wanawake itakuwa kubwa duniani, igiharuro c'abagore ikizoba benshi mw'isi, na pakibidi itaonekana kwamba wanawake wengi watakosa waume wa kuoa. Gushikaho hazoshika igihe biboneka ko abagore benshi babuza abagabo, na kupelekea wanawake wengi kujipeleka wenyewe kwa mwanaume mmoja. Kandi kizoshika ko abagore benshi bazokwijana ku mugabo umwe awaoe ili wasitilike nao waitwe mke wa fulani. Abarongore kugira ngo nao bagire ico cubahiro cyo kwitwa umugore wa naka. Hivyo watu wengi wanajua, niko abantu benshi bazi. Hivi wale ambao wanapenda wanawake, bajya benshi bakunda abagore, labda wanasubiri hiyo siku ifike wawe wengi wapate 7. Kumbure barindiriye uwo munsi kushika abagore babe benshi baronka abagore 7. Na kuna wengine ambao wakiona wanawake ni wengi sehemu mbalimbali, hariho nabandi iyo babonye abagore ari benshi ahantu hatandukanye, na wengi unakuta ni makahaba hawana waume, benshi ucusanga arabamara batagira abagabo, na afu wanaanza kusema ule utabiri unataka kutimia, mwisho kila mwanaume atakuwa na wanawake 7. Aho bagaca batangura kuvuga ati bwa buvugishwa bugomba gushika uburuhiro umugabo azotwara abagore 7. Na ni kweli ukiangalia kwa macho wanawake ndio wengi, ni uvyukuri uravye n'amaso abagore nibo benshi, na kana kwamba wanawake ndio ambao wanazaliwa sana kuliko wanaume, kandi abana b'abakobwa nibo bavuka cyane kurusha abana b'abahungu. Ndivyo tunavyoona, uko niko tubibona. Tunaona wanawake ni kama wengi kuliko wanaume, turabona ko abagore ari benshi kurusha abagabo, na tunawazia kwamba wanawake ndio wanazaliwa wengi kuliko wanaume, kandi turibaza ko abagore ari bo bavuka ari benshi kuruta abagabo. Ila kuna utafiti ambao ulifanywa, ariko hari ubushakashatsi bwakozwe, maana wanasema kwamba si kwamba wanawake ndio wanazaliwa wengi kuliko wanaume, sukuvuga ko abagore ari bo bavuka ari benshi kurusha abagabo, ila kwa hesabu ya duniani wanaume ndio wanazaliwa wengi kuliko wanawake. Ariko mu giharuro cyo kwisi abahungu nibo bavuka ari benshi kuruta abagore, na wanaume wanakufa sana bado wangali watoto wadogo. Rero abahungu barapfa cyane bakiri abana bato, na hiyo inasababisha inapunguza hesabu zao. Ivyo kandi bica bizana kugabanya igitigiri cyabo, na wakisha kuwa juu ya majukumu ya maisha yanapitwa wanaume wengi kuliko wanawake. Kandi bamaze gukura kubera ivy'uburondezi by'ubuzima, kenshi ubwo burondezi buhitana abagabo. Na pakitokea vita sehemu fulani duniani zaidi napitua wanaume sana kuliko wanawake. Kandi niyo hadutse intambara ahantu mw'isi cyane cyane iyo ntambara ihitana abagabo. Hiyo inasababisha sasa wanaume wanaonekana kwamba ni wachache sana katika dunia hii. Ivyo rero biboneka ko igitsina gabo ari gike cyane muri iyi si. Ndio, na wanawake kuna mambo mengi yanawapitua. Yego mene igitsina gore hari ibindi bibahitana, ila zaidi wanaume. Ariko cyane cyane igitsina gabo. Sasa watu wanafikiri kwamba muda huo utafika wanawake 7 wamfuate mwanaume mmoja, wakisema awaowe watajijua kwa sababu abantu baguma biyumvira ko ico gihe kizoshika aha abagore 7 bazokwirikirana umugabo umwe bamusaba ko abarongora. Kumbe sivyo, ariko sivyo, neno halikumaanisha hivyo, nukuvuga ijambo sivyo lisigura. Make hivi ndio tufuate tuone tafsiri yake. Ubu niho tugomba rero kwirikirane turabe siguro yake. Kwanza tujue kuwa hao wanawake ni wanani, kandi dukwiye kumenya mbega abo bagore ni bande, na mume huo ni nani, nuwo mugabo ninde. Maana kwamba inafaa tufahamu watu hao ni wanani. Nukuvuga bikwiye ko tumanza kumenya abo bantu ni bande. Okay, huyo ambaye anatajita mume ni nani, na huyo ambao atajita wanawake ni wanani? None uyo azokwiyita umugabo ninde, nuyo azokwiyita abagore ninde? Na hiyo tafsiri ya wanawake wengi kufuata mwanaume mmoja
yule ambaye anaisubiri hiyo haitatokea. Nukuvuga iyo siguro yo umugabo arindiriye ko azoronka abagore benshi ivyo ntibizoshika. Hivi kuna wengi wanaume wengi wanawake zaidi ya hao kulingana na uwezo wake. Nukuvuga ubu hari abagabo bafise abagore barenge ico gitigiri bivanye n'ubutunzi bwiwe. Maana si kwamba uyo utabiri ndio unatimilika pana. Sukuvuga ngo ubwo buvugishwa niho bushitse oya. Iyo inatokana na tamaa ya mwanaume mwenyewe tu. Nukuvuga ivyo bivana n'ivyifuzo vy'umugabo wenyine. Hii iko na tafsiri yake nyingine. Ibi bifise insiguro yabyo yindi. Tuangalie huo wao wanawake ni wanani na huo mume ni nani. Turabe abo bagore ni bande uwo mugabo ninde. Tunaposoma Yeremia 31 mstari wa 31 hadi 32. Iyo dusomye mu gitabo cha Yeremia 31 umurongo wa 31 gushika ku murongo wa 32. Yeremia 31 igitabo cha Yeremia 31 make mstari wa 31 hadi 32. Umurongo wa 31 gushika kuri 32. Make kuna karatasi andika hiyo mstari itakusaidia. Nimba ufise urupapuro andika iyo mirongo izogufasha. Okay, tuangalie hao wanawake ni wanani? Tugomba turabe abo bagore ni bande? Huo mume ambaye atakimbiliwa na wanawake hao ni nani? Uwo mugabo azokwirikirwa n'abagore ndwi ninde? Tutasoma kwa Kiswahili kwanza. Turasoma mu Kiswahili bwa mbere. Nasema angalia siku zinakuja asema Bwana nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Murakoze dusome mu Kirundi. Yeremia 31 umurongo wa 31 n'uwa 32. Iminsi igirize ni jewe uhoraho mbivuze, aho nzosezerana isezerano risha n'umuryango wa Isirayeli n'umuryango wa Yuda, ridahwanye n'isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafata ukuboko nkabakura mu gihugu ca Egiputa, kandi iryo sezerano nyene bararyishe naho nari shebuja, ni jewe uhoraho mbivuze. Ukisema kwamba ni Mungu alikuwa anasema, ni Imana yari kiravuga. Anaambia Yeremia aambie wana wa Israeli. Abwira Yeremia ngo abwire abisiraeli kwamba ahadi yao ya kwanza, isezerano ryabo rya mbere, yani agano ambalo walipatana na Mungu, isezerano basezeranye n'Imana, sasa wao wamelivunja, bobo bararyishe. Sasa Mungu yuko naahidi kwamba Imana iri kirasezerana kwamba kuna siku ataleta agano lingine jipya. Hariho umunsi azozana irindi sezerano risha na katika Israeli, muri Israeli na nyumba ya Yuda, no mu nzu ya Yuda ataleta agano jipya. Azozana irindi sezerano rishasha. Na zamani wamelivunja kuko irya kera baryishe, basi wameshindwa kulitimiza. Nukuvuga barananiwe no kurishitsa. Sasa hivi Mungu anaahidi kwamba ataleta agano jipya lingine. Rero ubu Imana iriko iravuga ko kwizoza nirindi sezerano rishasha. Nisa kwamba anaambia yenda waambie, ariko aramubwira ngo agende ababwire, na iyo agano jipya litakuja tofauti na agano la zamani ambalo, kandi iryo sezerano risha rizoza ritandukanye n'isezerano rya kera. Basi na akasema hivi, avuga ngo ingawa wamelivunja naho baryishe, nilikuwa mume kwao, ni jewe nari shebuja. Nisa kwamba hapa kwa Kirundi walitumia neno bwana, yani patron, shebuja, sivyo? Aha, mu Kirundi bakoresha ijambo shebuja. Hapa kwa Kiswahili sema mume kwao, bwana wao. Ariko mu Kirundi mu Giswahili bavuga umugabo wabo, no kuvuga umwami wabo. Nisema kwamba yeye Mungu kwa wana wa Israeli wakati ule, yeye alikuwa kama mume kwao. Nukuvuga muri kiyagiye ko Bisirayeli Imana yari nk'umugabo cyangwa umwami kuri bo. Sasa ina maana ikiwa yeye alikuwa mume, basi ina maana kwamba wao walikuwa ndio mke wa
wa Mungu. Nimba Imana rero yari umugabo kuri bo, nabo bari abagore ku Mana. Sasa kwamba ndivyo mambo yalivyo sasa. Uko niko bimeze rero. Kwamba Mungu ndiye yeye ni mume wa wale ambao anaongoza. Imana n'umugabo wabarya irongoye. Sasa kwa hiyo ndivyo mambo yalivyo. Hapa tunaona kwamba aliyekuwa mke ni wana wa Israeli ambao waliteuliwa na Mungu. Aha turabona uwari umugore ni Abisirayeli bateguwe n'Imana. Basi mume yeye alikuwa ni Mungu mwenyewe. Nukuvuga umugabo yari Imana yonyene. Tunaposoma waraka wa pili wa Korinto, dusomye mu cete cha kabiri Paulo yandikiye Abikorinto, sura ya 11 igice cha 11 mstari wa pili, umurongo wa kabiri. Waraka wa pili wa Paulo kwa Korinto, icete cha kabiri Paulo yandikiye Abikorinto, sura 11 mstari wa pili, igice cha 11 umurongo wa kabiri. Paulo anasema hivi, Paulo avuga ngo, maana nawaonea wivu, ndabafuhira ifuhe, wivu wa Mungu, ryo ku Mana, ifuhe ryo ku Mana, kwa kuwa naliwapozea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo, ngo ndabamushingire mumeze nk'inkumi itunganye. Sio kwamba Paulo anaambia wa kanisa la wa Korinto. Paulo abwira ishengero ry'Abikorinto kwamba yeye aliwaonea wivu. Wewe yabagiriye ifuhe. Si wivu kutoka kwa shetani. Si ifuhe ryavuye ku mugwanizi Satani. Ni wivu wa Mungu. Ariko ni ifuhe ry'Imana. Make akawaonea wivu hao wa Kristo wa Korinto. Nukuvuga abagirira ifuhe abo ba Kristo b'Ikorinto. Na yeye aliwaonea wivu, anataka awaposeye mume umoja. Nukuvuga abagirira ifuhe rero agomba barondere umugabo umwe ili amleteye Kristo bikira safi. Nukuvuga abaza amozanire Kristo ari inkumi tunganye. Nisa kwamba Paulo alikuwa akifanya kazi kutangaza injili ili watu waokoke. Make watu wakiokoka hao njo watageuka kuwa bikira wa Yesu Kristo. Nukuvuga Paulo yavuga ubutumwa kugira ngo abantu bakizwe, abamaze gukizwa abari bo bahinduka inkumi tunganye abazanire Yesu Kristo. Nisa kwamba waamini wote, nukuvuga ko abizera bose duniani mwisi, wale wa kweli wote, abajya bukuri bose, wale ambao wamemwamini Yesu Kristo, barya bizeye Yesu Kristo, wale ambao wana uzima wa milele, nukuvuga abafise ubugingo budashira, wale ambao wana wokovu wa milele, abamfise agakiza wale ambao wameshageuzwa kuwa watoto wa Mungu, barya bahinduwe kuba abana b'Imana, hao ni mabikira safi wa Yesu Kristo. Za Yesu Kristo. Yani Yesu Kristo ndiye mume wa mabikira hao. Nukuvuga Yesu Kristo niwe mugabo w'izo nkumi zitunganye. Sasa kwamba tuko tunatafuta yule mume, turiko turarondera wa mugabo, na huo mume tushamuona ni Mungu, kandi uwo mugabo twamaze kumubona ko ari Imana, ni Yesu Kristo mwenyewe, kandi ni Yesu Kristo wenyene. Na tunaposoma Ufunuo 21, turiko turasoma mu Vyahishuwe 20 igice cha 21 mstari wa 9 umurongo w'icenda. Ufunuo 21 ivyahishuriwe Yohana igice cha 21 mstari wa 9 umurongo w'icenda, inasema hivi, havuga ngo, akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo 7 ya mwisho, naye akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Haza umwe wo muri baba marayika indwi bari bafise za nzavya ndwi zuzuye ivyago ndwi vy'iherezo, avugana nanje
arambwira ati ngwino nkwereke umugeni, umugore wa mwagazi. Nisema kwamba huyu ni Yohana ambaye alionyeshwa mambo hayo. Ubu ni Yohana yeretswe ibi. Basi akapelekwa akaonyeshwa bibi harusi. Arajanwa yerekwa umugeni. Yani mke wa Bwana Yesu. Umugore wa Yesu Kristo. Yani bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Umugeni wa mwagazi. Sio kwamba mke wa mwana kondoo, ina maana kwamba mume ni nani? Ni mwana kondoo. Huo mwana kondoo ni nani? Ni Yesu Kristo. Nukuvuga umugore wa mwagazi. None umugabo ni inde? Umugabo ni wa mwagazi, umugore ni umugeni. Sasa tafsiri ya ule mstari ambao tulisoma. Lero isobanuro y'ujya murongo twabonye. Sasa mume haiko sisi wanadamu. Lero umugabo si twebwe abana b'abantu. Usisubiri kwamba kuna siku wanawake saba watakuja kujigangania kwako ili waowe afu wakutunza. Hapana. Nturindire ko abagore ndwi bazoza kukuniganirako kugira ngo bagutunge. Huyu mume katika utabili ambao ulitabiliwa ni Mungu au Yesu Kristo. Uyu mugore umugabo yavugishijwe ko kwari umugabo ni Yesu Kristo, ni Imana. Okay. Sasa na huo mwanamke, uwo mugore, nikisema kwamba ni kanisa, ni shengero, na ndio bibi harusi wa Yesu Kristo, kandi niwe mugeni wa Yesu Kristo. Basi hivyo maandiko hayo ni moja kwa moja yanafunua mke ni kanisa. Kandi ibi vyanditswe bica bigaragaza bigahishura ko umugeni ari shengero na mume ni Kristo, kandi umugabo ari Kristo. Hili kanisa linafananishwa na mwanamke ambaye amebeba ufunuo wa kanisa katika Biblia. Nukuvuga ubu ishengero rigereranywa ni umugeni yahishuwe muri Biblia. Sasa kwamba kusoma ndani ya Agano Jipya, usomye mu Isezerano Rishasha, mwanamke ana nafasi ya kuonesha mfano wa kanisa. Nukuvuga umugore afise ikigereranyo cyo kwerekana umugeni ishengero, na mwanaume anaonyeshwa katika Biblia kama mfano wa Yesu Kristo. Kandi ni umugabo yerekanwa nk'ikigereranyo kwerekana Yesu Kristo. Nikisema kwamba hawa wanawake ni saba, ndivyo wanavyosema. Abo bagore n'indwi niko bavuga, na namba 7 ni namba kamilifu katika Biblia. Kandi nibitigiri indwi nigitigiri gishitse muri Biblia. Vitu vingi vya Mungu unakuta ni 7. Ibintu byinshi by'Imana usanga igitigiri cyavyo ari indwi. Maana hiyo ina tafsiri yake kwamba ni namba kamili katika Biblia. Ico kirafise insiguro chacho kwa ari inomero zuziye zo muri Biblia. Hawa wanawake 7 wanaongelewa hapa ni kama makanisa 7 ambayo iliandikwa ndani ya kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na ya 3. Nukuvuga aba bagore ndwi nukuvuga bashaka basigura amashengero indwi yanditswe muri iki gitabo cy'ivyashuriwe Yohana. Sasa kwamba zile kanisa 7 ni kanisa ambazo zinaonyesha hali ya kanisa jinsi litakavyokuwa katika duniani mwanzo mpaka mwisho. Nukuvuga aya mashengero yerekana ingene intango y'ishengero izobaho kuva ku ntango gushika ku iherezo ry'isi. Na ndani ya makanisa hayo kunaonyesha Wakristo wa kweli na Wakristo ambao sio wa kweli, ambao walikuwa ndani ya makanisa. Kandi muri ayo mashengero harerekanywemwo abakristo bukuri n'abakristo atarabukuri bari muri ayo mashengero. Leo watu hawathamini kabisa wokovu kwa kuishi maisha yale walioitiwa kuishi ndani ya Kristo. Rero uno munsi abantu ntibashitsa kubaho ubuzima bahamagariwe muri Yesu Kristo. Maana nikisema kwamba bali watu
wanachohitaji leo abantu ico bifuza umunsi ni ile heshima ya utambulisho wa Mkristo, ni icubahiro kimenyekanisha umukristo. Make jinji ambacho wanahitaji tu nico bagomba gusa. Make hawahitaji kuishi maisha matakatifu kama jinsi Mungu anavyowaomba. Ntibagomba kubaho ubuzima butunganye nk'uko Imana igomba. Make wanataka waishi wakiitwa wa Kristo tu, ile tabia zao tofauti na mapenzi ya Mungu. Ariko bagomba kubaho bumva izina ko bitwa abakristo, ariko ibikorwa byabo cyangwa ingeso zabo zitandukanye n'ubugombe bw'Imana. Make wanataka waitwe wa Kristo ili asionekane kwamba ni mpagani. Nukuvuga agomba kwitwa umukristo kugira ngo ntaboneke ko ari umunyavyaha. Wanachotaka tu ni ili wakifa wazikwe na kanisa kwa heshima. Nukuvuga ico bagomba gusa bashaka yuko hamwe bapfuye bahambwa n'ishengero. Make akiwa kanisani hajaokoka, ili anataka aitwe Mkristo ili kesho akifa basi azikwe kikristo, azikwe na kanisa. Wengi wako makanisa kwa ajili ya hiyo. Nukuvuga usanga ari mu ishengero ntiyakijijwe, ariko na hatarakizwa agomba kwitwa Mkristo kugira ngo niyapfa azahambwe n'ishengero. Na wengine anaingia kanisani ili afungishwe ndoa madhabahuni kama Mkristo, na canke abandi bakagomba ko baba mu ishengero kugira ngo bagirirwe ubukwe kuri altare nk'abakristo. Wengine wakiumwa au kupitia changamoto yoyote wapate huduma kanisani kama vile maombezi au ushauri au msaada wa kifedha au msaada wa chakula au msaada mwingine wote tu. Abandi bagashaka ko bari mu ishengero bakagira nk'ikibazo bakagwara, baronka uburyo basengerwa canke bafashwe imfashanyo z'amafaranga canke zinge canke izindi mfashanyo izarizo zose zifashwa umukristo. Watu wa namna hiyo wako ndani ya makanisa. Abantu benabo bari mu mashengero. Make wanakuja waitwe wa Kristo tu, ila wao sio wa Kristo. No kuvuga bobo baza kugira ngo bitwe abakristo mu ishengero gusa, ariko kandi atari abakristo, na hawataki waishi maisha matakatifu kama jinsi Biblia inavyosema. Kandi ntibagomba kubaho mu buryo babaho batunganye nk'uko Biblia ibivuga. Make wanakuja juu ya faida hizo za kwao za kimwili ambazo wanatafuta kanisani. No kuvuga bazanwa n'inyungu z'umubiri gusa izo barondera mu ishengero, lakini si kumzalia Kristo matunda yoyote. Ariko ntibazanira Yesu Kristo vyama. Unakuta katika maisha yao hawazai. Nukuvuga usanga mu buzima bwabo ntibavyara. Hao sio wa Kristo wa kweli. Saba Kristo bukuri. Najua sababu Yesu alisema hivi. Nico gituma Yesu yavuze ngo. Alisema kila tawi ndani yangu, yavuze ati buri ishami riri muri jewe lisilozaa uliondoa, ritama ndarikuraho, na kila tawi lizaalo ishami ryama hulisafisha ndarigira neza ili lizidi kuzaa, kugira ngo lishobore kurushirizaho kuvyara. Watu wa namna hiyo nukuvuga abantu bameze uko, make ni watu ambao hawataki kuzaa, n'abantu batagomba kuvyara. Unamwona miaka mingi kanisani, ukamubona imyaka myinshi mwishengero, ila ukifuata matunda katika maisha yake hayaonekani. Ariko ugiye kurondera ivyamwa mu buzima bwiwe ntibiboneka. Iko hapo kwa ajili ya kutaka vitu hivyo vya kimwili afanziwe na kanisa. Ari ngaho kugira ngo yifuza ivyo bintu ishengero ryo mukorera vy'umubiri gusa. Sasa kundi kubwa la Wakristo leo hawamfuati tena Bwana Yesu. Nukuvuga umugwi munini w'abakristo ubu ntibakurikira Yesu Kristo kama njia ya kuishi maisha matakatifu, ngo kubaho ubuzima bugororotse, yani maisha ya kukataa dhambi. Nukuvuga ubuzima bwo kwanka icyaha. Baki iko kanisani, ari mu ishengero, anataka aendelee kutenda dhambi huko, agomba bandanya akora ivyaha, ila aitwe Mkristo, ariko agume yitwa Mkristo. Make nisema kwamba uyo Ukristo huo ufiche aibu yake mwenyewe. Nukuvuga ubwo Bukristo bunyegeze ukaka mu bumaramare bwiwe. Nisema kwamba anataka aishi hivyo. Canke isoni ziwe. Basi kwa kumwangalia yeye, umuravye we, na hataki umfuata Yesu awe kielelezo kwake. Ntagomba gukurikira Yesu ngo amubere icitegererezo. Basi ni jinsi gani tunaweza kuishi
kwa kumpendeza Mungu. None ni gute twoshobora kubaho duhimbara Imana? Yeye hawazi jinsi anaweza kaishi kwa njia kumpendeza Mungu. Wewe ntiyiyumvira ingene yobaho ariko ahimbara Imana. Wala hawataki tena kusikia kweli ya Mungu waishi kwa kuifuata hiyo kweli. Abo rero ntibagomba kumviriza ukuri kw'Imana kugira ngo babeho bagukwirikira, ila wanataka waitwe wa Kristo. Ariko bagomba kwitwa ba Kristo. Make aingie kanisani, yinjire mu ishengero, na akitoka kanisani asohotse mu ishengero, watu wote waone kwamba anatoka kanisani, abantu bose babone ko avuye mu ishengero, make waone kwamba ni Mkristo, babone ko akijijwe ari Mkristo wa kanisa fulani, wa mu ishengero kanaka, ili yale vile vitu wanavyomwazia, kugira ngo bijya bintu bamwiyumvira yale ambayo anayotenda bijya kora, make wachanganyikiwa waone kwamba hakuna Mkristo anaweza kufanya hayo. Nukuvuga bazazanigwe bariko bariyumvira bati nta Mkristo yoshobora gukora ivyo. Basi ndivyo walivyo watu hao. Korera abo bantu niko bari, ili wawe hawataki wawe na uzima milele, ntibagomba ko baba bafise ubugingo budashira. Make wanamhitaji Yesu Kristo tu, waitwe kwa jina lake yeye mwenyewe tu. Bifuza Yesu Kristo kugira ngo bitwe gusa ku izina ryiwe, waitwe wa Kristo, bitwa ba Kristo, yani watu wa Kristo, abantu ba Kristo, ili waendelee kutenda dhambi jinsi wanavyotaka, kugira ngo babandanye gukora ivyaha uko bagomba. Ndivyo mambo yalivyo, uko niko bimeze. Basi sasa rero, na ndio sababu lile neno linasema, nico gituma rya jambo rivuga, lakini tuitwe tu kwa jina lako, ariko twitwe gusa ku izina ryawe, utondolee aibu yetu, udukure ku isoni ryacu. Sasa kuna watu sasa unakuta hari abantu rero usanga make wanataka Yesu Kristo, waitwe wa Yesu Kristo ili awaondolee aibu ya madhambi zao ambazo wanazofanya kwa sirini. Nukuvuga hari abantu bagomba kwitwa aba Yesu Kristo kugira ngo abakure ku isoni ry'abantu bari babaziko. Sasa je, neno pia lilimaanisha nini pale linaposema na siku hiyo? None iri jambo rifisa akamaro nyabaki rivuga ngo muri iyo minsi, muri iyo munsi saba watamshika mtu mume umoja wakisema, abagore ndwi bazoza ku mugabo umwe bavuge ngo tutakula chakula chetu, tuzorya irya zacu, na kuvaa nguo zetu, tuzokwiyambika impuzu zacu, lakini tuitwe tu kwa jina lako, ariko gusa tukwitirirwe, utuondolee aibu yetu, udukure kisoni ryacu. Ni kivipi watakula chakula chao wenyewe? Ni gute bazorya indya zabo bonyene na kuvaa nguo zao wenyewe no kwambara impuzu zabo bonyene? Ni maana yake nini? Bisigura iki? Kama kawaida tunavyojua, nguko tubizi, nikisema kwamba kama tunavyojua kawaida mwanamke huwa anahudumiwa na mume wake. Nguko tubizi mu mategeko umugore akorerwa n'umugabo wiwe. Hivyo Mungu alivyovipanga. Uko niko Imana yabiteguye. Mwanamke ni lazima ahudumiwe na mumewe. Nukuvuga umugore ni itegeko akorerwe n'umugabo wiwe. Wao wanakuja tofauti. Bobo bacabaza ikinyume. Sisi hatutaki utuhudumie. Twebwe ntidushaka kudukorera. Tutajihudumia sisi wenyewe kwa chakula. Tuzokwikorera twenyene kurya. Tutajihudumia sisi kwa chakula na vingine vyote tunavyohitaji. Tuzokwikorera twenyene kurya n'ibindi vyose twoba dukeneye. Ila wewe uitwe tu mume wetu tu. Ariko wewe uitwe umugabo wacu. Hiyo ni kinyume cha mpango wa Mungu. Nukuvuga ivyo binyuranye n'ivy'Imana yatunganije. Kawaida mwanamke ndiye ambaye anastahili kuhudumiwa na mume wake. Mu mategeko umugore ni wakwiye gukorerwa n'umugabo wiwe. Make alishwe na mumewe. Nukuvuga agaburirwe n'umugabo wiwe. Avikwe na mumewe. Yambikwe n'umugabo wiwe. Alindwe na mumewe. Nukuvuga zigamwe n'umugabo. Yani amfanzie huduma zote. Nukuvuga mukore ivyo bikorwa byo. Ndivyo mambo yalivyo. Uko niko bimeze. Kama tabuka. Sikiliza hapo kwanza. Chukua hiyo. Hiyo tujue ndio kawaida, ndio mpango wa Mungu. Uko tumenye ko ariko Imana yabiteguye. Bisa kwamba wanaume ambao tuko hapa, abagabo turi hano,
tujue sisi ndio tulipewa jukumu la kuwahudumia wanawake. tumenye ko ari twebwe twahawe ico gikorwa cyo gukorera abagore. Na ukisoma ndani ya kitabu cha Mwanzo, usomye mu gitabo cy'Itanguriro, aliyepewa ruhusa na uwezo wa kutunza ni mwanaume. Nukuvuga uwahawe ububasha bwo kuganza n'umugabo, kutunza, kuhudumia nyumba. Nukuvuga gukorera urugo, make ili nyumba, ndoa, kugira ngo urugo rumere neza. Make ni kazi ya sisi wanaume, ni gikorwa cyacu abagabo, si kazi ya wanawake, si gikorwa cy'abagore. Yani mwanamke kulisha familia, kulisha na mume wake sio kazi yake. Nukuvuga umugore gusumira canke kurisha abana urugo gose nawe nyene arimwo, si gikorwa cy'umugore, ni gikorwa cy'umugabo. Ingawa amekuja kama msaada, naho yaje nk'umufasha, anakuja kusaidia, yaje gufasha, ila jukumu la kutunza familia ni mwanaume. Ariko igikorwa cyo kugaburira umuryango n'umugabo. Ila mwanaume ambao uko hapa, umugabo ari hano, kama unashinda unalala na kuzerera huko afu na ngoja rasio ya mwanamke, nimba wewe unanigwa ukaja kwirigura yereriyo hanyuma ugataha wizigiye uko mugore yasumye, ujue unajiweka hatarini. Umenye ko wishira mu hiyo kazi ambayo mke wako, hiyo kazi ambayo mke wako anafanya sio ya kwake. Ico gikorwa umugore wawe akora si ciwe, yari kuja ni msaada kuja kusaidia. Nukuvuga ni yaje ari imfashanyo kugufasha, majukumu yote ni wewe, ariko utegeza kubikora ni wewe. Sasa nafaa ubadilishe mtindo mwanaume. Rero bisaba ko uhindura ingendo. Najua sababu tunaitwa wanaume, nico gituma twitwa abagabo. Make chakalika ukitaka usumbuke, ila ulete angalau hata ni ndogo ulete. Nukuvuga rondera ugombe uhinduke mubi mugabo, ivyo ari byo byose wandure, ariko wandure urondera icuzana. Kuna wanaume wamoja washalema, hariho abagabo bamwe bamaze kubera nk'ibimuga, akishaona mkewe anaingiza kipato, amaze kubona umugore wiwe hari ico azana, hataki kuchoka, nawe ntabagomba kuba, anataka alishwe na mwanamke, agomba chagaburirwa n'umugore. Ujue ni hatari sana, umenye ko ari bihambaye cyane. Wakati mambo yakibadilika, igihe ibintu bihindutse, hawa mama ambao tunao wao, abo bagore dufise, mambo yakibadilika, bihindutse, kama umetakata umepata kitambi juu ya rasio mwanamke, nimba wewe uvyibushe wamaze kuzana imburujwa kubera umugore, siku mambo yatabadilika, igihe ibintu bizohinduka, atakwambia unatakata juu yangu, azokubwira ati umeze uko kubera jewe, unapata kitambi juu yangu, no kuvuga baronse imburujwa kubera jewe, kwa sababu haiko kazi yake yeye, kuko nticari gikorwa ciwewe. Ila sisi ariko twebwe tunachakalika kwa vitu vyote, turakora mu bintu byose, ila hatuwezi kumsema mke wetu kwamba anatakata juu yetu, tumsimange kwa sababu ni kazi yetu sisi kufanya kwake. Kuko twebwe duteza gukora ibintu ivyo ari byo byose, kuko naho umugore yovyibuha canka akaba mwiza gute, ntidushobora kukimukoma ngo abaye mwiza kubera jewe. Ni kazi yetu, ni gikorwa cacu, ila yeye akifanya, ariko wewe wagikoze, basi anaingia mukazi sio kwa kwake, nukuvuga yinjiye mu gikorwa kitari ciwe, na kesho ejo atasema, azotangura kuvuga. Nacho sababu kuna vijana wengi, nico gituma hari ugwaruka rwinshi cyane nafasi ya kuambia vijana ambao hawajaoa, ni umwanya wo kubwira ugwaruka, bake wanaenda wanawinda wasichana ambao wako na makazi, wako na kipato, watakuja kuwalisha nyumbani. Nukuvuga hari misore myinshi igenda irarondera gusa abigeme boba bafise batunze kugira ngo iziba ibazane abayikorere. Hapana, oya, hiyo ujue, usimtafute huyo kesho, umenye ivyo ntuzomurondere, kuko yejo kesho utadharaulika sana, ejo uzokengerwa cyane. Na kuna wengine ambayo akitaka kutoa mali, mwanamke ndio anatoa mali. Hariho n'uwundi iyo hageze ko ari we yokwa, umwigeme ari wakwa, anakupatia pesa uende umuoe, akaguha amafaranga kugira ngo uje kumukwa. Bale yeye anajua kwamba yeye wewe haukumuoa, yeye ndio alijioa mwenyewe. Nukuvuga wewe harya camenya ko wewe ntiwamukoye, mugabo niwe yikoye wewe. Anajua kwamba wewe hauko mwanaume ni yeye ndio alijioa mwenyewe. Camenya ko wewe nduri umugabo niwe yashoboye
kuronka amahera yo gukwa. Hiyo vijana mjue hicho kitu. Ivyo misore mumenye ico Wengine ambao wanataka walishwe na wako wanaume hawataki kuchaka. Hari abandi bagomba ko bagaburirwa kandi ari abagabo sivyo. Wembo au wadogo zako unawaambia hao? Wembo abo bagenzi bawutura babarira. Hao kina Fisto na wengine. Abo ba Fisto nabandi. Waambie watafute pesa zao waowe wenyewe. Bambwire barondera amahera yabo baba aribo baca gukwa. Hiyo utaoneka kwa mwanaume. Niho bazoboneka ko ari abagabo. Chakalika ukitaka usofu teseke je mvuga nuko umere gukuntu uri mugabo uri kurarondera. Njo wanaume huo. Ubwo nibwo bugabo. Na unajua kila watu hivi wanapenda kwenda Marekani na Ulaya. Urazi ubu abantu bakunda kugenda muri Amerika ni Buraya. Ukitoka hapa uko mwanaume unapelekwa na mwanamke uko. Uvuye ngaha uri umugabo ujanywe n'umwigemiyo. Mukifika kule nimwashika hariya utapata maneno. Muzobona ibintu. Tuko tunaona wanyuko wanapigwa makofi wazi kiwazi. Turiko turabona abagabo bakubitwa makofi kumugaragaro. Ninjo nikutoa Afrika mimi. Ariko arakubwira ati ni jewe nagukuye muri Afrika. Sema tena. Subira uvuge ngaha. Muwe hange sasa. Mugabe rero. Kutafuta mwanamke ambaye ana shughuli sio vibaya. Nukuvuga kurondera umugore akora si bibi. Si kwamba mwanamke astahili kutumika hapana. Si kuvuga ko umugore adakwiye gukoroya. Ila majukumu ujue ni yako kwa mwanaume. Ariko umenye yuko ico igikorwa amategeko arayawe. Sasa hao wanawake 7 rero aba bagore ndwi bake wanakuja kinyume na mapenzi ya Mungu. Nukuvuga baza ibinyuranye nuko Imana igomba. Hiki ni kitu kingine ambacho kimetabiliwa hapa. Iki ni kindi kintu cahishuwe hano. Na tukiendelea hivi kandi tubandanije tunajua kwamba kanisa ndio mke wa Yesu Kristo. Tumenye ko ishengero ari uwo mugeni wa Yesu Kristo. Basi Yesu Kristo ndio mume wa kanisa. Yesu Kristo niwe mugabo w'ishengero. Na ndiye ambaye atanashughulikia mke wake kanisa kwa vitu vyote. Kandi niwe ategerezwa gukorera umugeni wiwe ari ryo shengero ibintu byose. Make ndivyo mambo yalivyo. Uko niko bimeze. Bado hakijafunguka vizuri ilifunzo. Ikicigwa ntikiruguruka neza. Bado ngali mwanzo. Biracari intango. Tutaendelea wiki ijayo. Tuzobandanya kundwiza. Acha tupunguze basi nisifikishe dakika zangu. Reka tugabanye sinshikane iminota yanje. Make Jumapili ijayo. Ariko kuwa munguza sitakubali mnikule dakika zangu. Sinzokwemera ko murya iminota yanje. Nitaichukua yote. Nzoyakira yose. Afu wale ambao walikula tutajuana baadaye. Hanyuma abarya iminota yabandi tuzomenyana hanyuma. Karibu siku ya Jumapili ijayo. Kaze ku munsi w'indwi uza. Tufuatilie huu mstari vizuri. Ngo dukurikirane uyu murongo. Asante. Murakoze.